Zdravo prijatelji moji, evo kako je vaše zadovoljstvo trenutnim životom. Predsjednik je u Njujorku rekao da će do kraja godine plata u Srbiji neto prosječna biti 900 evra. Ja lično mislim da je to neostvarljivo jer za prethodnih 6 meseci plata prosječna neto nam je porasla samo za 2000 dinara. Preciznije bila je 95.000, sad je 97.000. Ako idemo nekom tom hronologijom, a do kraja godine nema najave nikakvih povećanja plata, makar ne u javnom sektoru, može da se poveća do 100.000 dinara da bude prosječna plata do kraja godine, ali da li je to dovoljno? Opet je to 850 evra. Trenutno i Albanci, i Makedonci, i Bosna imaju negde oko 700 evra, Bugari i Rumuni su preko 1000, Hrvati 1300, Slovenci 1500. Uvek gledamo da se poredimo i pravimo komparaciju sa onim najsiromašnijim, a nikad sa onima koji su bolji i jači od nas. Da li je to neko prokletstvo života, da li smo tako i vaspitani, tako volimo da živimo? Znate, u ulici svi prave nešto, rade, grade, ali mi se tešimo da ima neki Mika, Žika koji živi gore, teže i lošiji od nas. I uvek se uhvatimo za tog Žiku, to jest za Albaniju, ali Miku, to jest za Severnu Makedoniju i poredimo se sa njima. Umeđu vremenu Srbija je postala ekstra skupa država, tako da reći što se tiče režija i što se tiče životnih namirnica, tako reći u Nemačkoj i Srbiji je cena ista. Šta dalje? Treba se spustiti na zemlju. Pričao sam i s nekim mladim ljudima koji su zadovoljni, znate. On je zadovoljan, ima platu 700 evra, on da ima i 500 bio bi zadovoljan, da ima i 400 bio bi zadovoljan, jer jednostavno živimo u takvom vremenu gde se širi neka lažna nada, lažna obećanja, lažna svest da smo mi nešto iznad ostalih, a mi smo, verujte, samo jedan prosečna zemlja gde je bila komparacija u odnosu pre 20-30 godina u reonu, mi i ostali, to je ostalo tako reći isto. Malo smo bogatiji od nekad siromašnijih Bosanaca, Crnogoraca ili Albanaca, ali to je bilo pre 20-30 godina i tako i dalje. Pretekli su nas istočni susedi, Bugari, Rumuni, Mađari, koji su bili gori od nas, ali zahvaljujući Evropskoj uniji i njihovim ogromnim fondovima, oni su sada bogatiji. Šta god da bude, idemo dalje, borimo se, živimo da jesmo, da li imamo pravo da kažemo nešto suprotno, nemamo, možemo samo da ćutimo, klimamo glavom, jer svi putevi su zatvoreni, sve je već unapred određeno kako ćemo živeti i tako moramo da bitišemo. Nažalost, što se tiče sveta i svetske globalne situacije, drugi rastu bolje, drugi rastu jače, Indija 6,6%, Kina 5% rast BDP ove godine, čak i jedna Rusija koja je 2 godine pod sankcijama 3,7, 3,8. Srbija ako ogura do 3,5% bit će fenomenalno, s obzirom na ogromnu sušu i sve što nas je zadesilo, ali to je to. Još jedna tema, eto, da se obratim, zašto Putin i Rusija ne gube rat i posle 2,5 godina krvavih borbi i najava na početku Bajdena da će Rusiju baciti na kolena, da će Zelenski već 1000 puta rekao kako će pobediti, ali poenta je u sledećem, znate, zašto je Rusija vojno jaka i zato može da se bori protiv celog kolektivnog zapada. Prvi razlog je što ima jeftiniju radnu snagu, što ima najveće svetske zalihe potaše. Potaša je osnovna sirovina za pravljene dinamita, baruta, ima ogromne kapacitete, prvenstveno iza Urala, koje nije projektovao Putin, još za vreme Sovjetskog saveza su pravljene mega fabrike vojne industrije, pravljene su mega metaluški kombinati, gde je Putin u prethodne 2 godine zaposlio skoro 500.000 ljudi. Te vojne fabrike
su projektovane da rade po kapacitetima da se suprotstave u slučaju sukoba sa celim zapadnim svetom. Zato Rusija, što se tiče proizvodnje artiljerije, municije i svega ostalo, može da parira zapadu, bez problema. Još je cena u pitanju, znate, ruski BDP je skromni 2 triliona dolara u odnosu na američki 27 triliona dolara, to je mrvica, ali cena proizvodnje jedne artiljerijske granate u Rusiji košta $1.000, na zapadu $4.000 košta ta ista granata. Da li se zapad, to jest Ukrajina, preračunala? Očigledno da jeste. Oni su mislili da će da izazovu nemire u Rusiji, da će da izazove veliku nezaposlenost. Nezaposlenost u Rusiji je trenutno 2,4% na istorijskom minimumu, da taj narod neće šta da jede. Rusija je umeđu vremenu postala bukvalno najveći svetski izvoznik hrane. 1/3 sredstava u budžetu dolazi samo od fosilnih goriva, sve ostalo dolazi od ostalog. Znači, Rusija se oslobađa fosilne zavisnosti i bukvalno budžet se puni na druge strane. Vojni budžet ruski iduće godine projektovan na preko 140 milijardi dolara, impozantna suma. Hoću da vam kažem da su oni spremni da ratuju godinama. Ukrajina i njena industrija su devastirani, nema struje, čim nema struje nema ni proizvodnje, nema investicija, jer narod beži i gleda da sačuva živu glavu. S druge strane, Putin je pametno našao neke saveznike kao što je Severna Koreja, Iran, koji ga snabdevaju dodatno oružjem, jer te zemlje su i slične poziciji kao i Rusija, to je same su izolovane i više ne može Zapad da im namatne neka dodatna ograničenja sem onih koje trenutno postoje. Severna Koreja navodno jeste siromašna zemlja od 24-5 miliona stanovnika, ali Severna Koreja ima nenormalnu produkciju naoružanja, slično kao i Rusija, i to je jednostavno kost u krvu Zapadu, jednostavno ne mogu da nadoknade ili jednostavno ono što su sve obećavali Ukrajincima ne mogu da ispune. Vidite i sami, bez obzira što su desetine Patriot sistema, Iris sistema, Mistral sistema poslali Ukrajini, i dalje ruski dronovi, krstareće rakete padaju i uništavaju njihovu energetsku infrastrukturu. Tako da, ljudi, to što si imao u savezu nekad moćnog, jaknog i premoćnog Amerikanca, ne znači da ćeš u sukobu i pobediti. Novembarski izbori u Americi se približavaju, vidjet ćemo kako će se sve to završiti. Ja verujem da će oni da izbuksuju Kamalin pobedu opet, verovatno, jer čini mi se da ta američka duboka država, to jest njihov establishment, prvenstveno gura demokrate trenutno. Ne odgovara im ovaj Trump koji je iracionalan, koji donosi svoje glave odluke, tako da će verovatno to biti. A i što se tiče američke demokratije, to je samo prividna demokratija, to je jednostavno vladavina bogatih i moćnih ljudi, i to dvopartijski sistem koji postoji u Americi je samo neka jednostavno maska ili šminka da bi se malo jednostavno to pravo stanje vlasti sakrilo. Amerika gura jednostavno da je inflaciju na dole, ona će generalno to uspeti, vidimo da cena nafte pada, neće dozvoliti više poskupljenja, jer jednostavno neće ni oni da štampaju, obezvređuju više svoj dolar. Srbiji to ne odgovara, naša vlast je volela inflaciju, sladila se inflacijom zato što je mogla da diže cene, da diže namete, sve je postajalo skuplje, međutim dolazimo u kraj svemu tome, gde jednostavno inflacija ove godine će biti u Srbiji oko 4%,
i zato Vučko najavljuje samo 8% iduće godine povećanje u javnom sektoru. To je jako malo, nedovoljno, dolazimo u period smanjene potrošnje, smanjuje se industrijska proizvodnja, loša poljoprivredna godina, građevinarstvo je to što nas veštački diže i diže nam BDP, ali džaba ti da dižeš veštački BDP, ga ti nemaš ljude koji će kupovati, to je spazariti te stanove. Podsjetit ću vas, 2016. godine si mogo da pazariš stan za 1000 evra, a sad ti treba 1500 do 2000 evra za kvadrat. Koji će mladi čovek koji radi za 700-800 evra moći da kupi stan za sebe, kola za sebe, da ode na more, da živi, i dalje živimo u vreme, znači jednostavno gde su mladi nedovoljno ekonomski likvidni da mogu da naprave neku životnu priču. Ali da li je kriva Srbija, da li je kriva naša ekonomija, ja lično mislim da je najveći krivac geopolitička situacija u svetu, jer da su drugačije okolnosti možda bi Srbija prethodnih godina imala rast 5-6% BDP-a, a ne samo 2,5% koliko smo imali prošle i preprošle godine. S druge strane, vraćamo se osnovnom postulatu života, novac kao merilo vrednosti nije osnova života. Osnova života je u prijateljstvu, u ljubavi, u dobroti. Ne može se sve kupiti novcem, nažalost Amerika to još nije shvatila, ali očigledno Rusi mnogo više vole svoju državu i mnogo su više patriotski opredeljeni nego što je Zapad ikad mogao da zamisli, i jednostavno iz te ljubavi, patriotizma i želje za pobedu ne postoji novac na ovoj zemaljskoj kugli koji te može savladati i pokrenuti. Nemojte da budete licemerje, pokušajte u životu da ne budete poltroni, pokušajte da se ne prodate za sitne pare, čuvajte dostojanstvo, čuvajte svoj dignitet, jer čovek kad izgubi ljudskost, kad izgubi obraz, kad postane jednostavno ljiga, džaba mu sav novac ovog sveta. Toliko od Maksa, živi bili, sve pozdrave za vas.